Kuna meurin ko e ko ngora ino no dai ki. Naran Yesu ore ra uya. O ya ka meuri ko. Snari monika ani ya tu nara tatar. Satatar. Je tu are pontero kongoi. Skani ko ino no roiro in dai ki. O ni pusi ko rona ki ra irom iron tamni mare roiro. Pamte ka eta por sna meroro inanona. Ina ki patio ta inanora. O ina ti meto o ta na inano ni meura. O inano nara ki ki ka me mere. Kaisa ki inanora mera yang. O Buokara pasno tan namte kan jero is. Iron Yesu sakani ko narana. Amen. Te wale Buokara inano dai di ki. Ere ki mente Buokara IOBI. IOBI te makoro towana. O ni ki puna towana na kon ni meua. Ina non tuwi kiai, ni ko taki mete wiki ari mina. Au sina tapindin na ko ina non rongorongon, meron ni kinante Buokara IOBI. Ina non tatabe sei, au spangarari akataurawa ki mente kesis, o tani kawaira. E kangai, ana tapia yang atakaru. Ana tapia yang atakaru. Imaina meroro yon spangarari akataya minitante wiki. Au spundia imoni meroro yon tapi warong-warongon te Buokara. Aki ako na ni Buokara nanganira chua te tutana. Yon kinante Buokara IOBI. Nanon tiara IOBI. Ya kuna ni kaparana ko kintea kai kakangai. Engara te karu, ki engara te tame. Ki tiara IOBI kuna na pentara kintinei. Tiome te karawawa taki. Kakawa kiningande te Buokara IOBI. Ya kuna nora kirina non te siraki. E te ime toani wai menana itere te savarevare. Yon te Buokara IOBI. E te siraki akangai. Pa ya kangana pe. IOBI e te ome te muan te kakone meki, na kon te atua, din na ko inanong te rawawata, te kurakai, me te kainano. Te Buokara IOBI, e kakwawagi pa puntuwa na iboko ni Buokara inanong te paibara, ay imetotoa te o tayay, ipuki na pa te sakore te Buokara IOBI, me te tayay de korea kiyay, ati imetoan tuway kunan na takiroi, ni kaputawa ki me pukin te paibara kita peu. Sagsingay e merong-rongo, Mete kai kakamenenaki na te Buokara IOBI. Iagsi kai na sinakontiruro tuwana. Kita tayo yunus. Mea pun te Buokara peusi yango. Mea katay na nun te tayo. Are meo yapiram. Di kaki na kunti tayo riakay no mataki ay yutaya. Men te tauturo na kipaburun. Ay kay tapeo way yango. Ay kas kuna ni kay diaray yango yay. Ay kanay pupuki na koira. Inano ni kinaan te Buokara IOBI. Tarani IOBI mea kaupay na. Naroon may sinda na sibu. Anakamiru, anakau, anamentias, o ni ko taki menatoro. Punta ka tayo ni mewe pa inaki mainu. Ilo yamata ki ame ka inunuman diyan na. Naroon tira, ada tamen nabiram. Yay te kataw-taw pa ang IOBI punta yometa, ay imay sana na inimen. Naroon nabiram, o yay nora ng kanya. Patirong-urong, ipaputo yon te ka tayo ni mewe, ay pa inaki mainu ko. Inanon ti tayo rin meo yayabiram. Aron IOBI hindi pa tibong ay bugiya nautsu. Iya ko na ni kokida na kontitay. Ari meo yayabiram. Itaka. May yakup. Naron na yatakin rongo-rongo si punitirera. O at siya nga karya. Esi ko na ni karawaki rong tipong. Ay nakomenti pero nga rebi. Iya inura ng kanya pa at siya nga karya. Ari timeto ni karoy IOBI bugiya nautsu. Yay deki na mete kati. Makati ni meo yay pira. Imain Diyos na kumbayay kupita. Kami ninante ka. Makati ni pira. Ay kamen ni pungat kami ninakiya. Inyanon te Buokara IOBI. Puni katuruan te kanta ni nga. Te Buokara IOBI. Ikanong waruro na pukimoja kini meo. Te katoto te wana puni kami ninan. Te te ka Elohim. Ipukin te atua. Inyanon te Buokara IOBI. Yay kataw-tawan na pati Buokara IOBI. E korea kiro no mote. Taraning kanya te katay ni koropoki. Ari a korea ki yay te Buokara IOBI. O ya kaya nanon te koropoki. Erangin tape nga kero ni kapunga nana. Inanon na yatay tabita. Meturumon. Te Buokara IOBI. Ya po si katay ni koropoki. Ay katekariyo. Mete akan dapekaw. Sa kunan tarayang kanya pa. Iya kaun tape te katay ni koropoki. Ari korea ki yay te Buokara IOBI. Mea katay ni meo, meyang o kia koreki. O mentea kina nun te Buokara. Yay na peyang o na pa te Buokara IOBI. E koreki muinte kay no metaki. Kia kay no metaya yutay men te tauturo na kipaburon. Ina nun te kanimewan senture, imain Yesu.
Yang o tapeua ai ka kuna ni kametua te ko wei. Punte te aka te wana ia ki toki ni maneviaki. Inano te poki ai IOBI. Ni ka inis mero ia ne po yuta ia na konjetua. He ka ngai. E na karoiroa ki aran Yehova. Sinawaki na ko ni meroroa ki nan sipangaramanda na te aka jetua. Ai ana tape ia nga tekaru. Inano naraware te tairi ki ai. Sa ko nan noraron moanan rongorongon IOBI. Papun joma tanga ia mon te kaupai. Oi meu roi me anautu. E kura karine ana. Oi kakannatu. Oi pesini kinaki bukin naruna ni kakonimeki. Na konjetua. Ai ore ko nan nora kini kapenen tiki bueni meu. Men tiki pore dinia ki tiki bueni meu. Oi yakatire roi te kantani nga e IOBI. Pun te karu. E mon te kura roi aruna. Ntara ruai an tau pia kini ana sina. Panaki mawana ko men te kakapaia are meirun te atua. Aron te tapiai ang ibuki ana sina. Ki aron ang tapiai ang ibuki ana sina. Panati me to ino te roiro i me te isaki. Are ana kantani nga te atua. Puni ka tire an narona. Papun te karongaia. Ai enapinapi mentangira. Sina konan sira kinira pa antai te karo. Ai muan te kororoi aron na natangira ibuki ana sina. Awantai ako nan rua mui ana sina. Ni poa ia me andeireia. Aro ia eria i paanaki mawana ko menda na kantani nga te atua. Aro ni me pendan IOBI e sungurana ko ia inte tayei. Pundaron te atua i bukira. Ngana sugirikaki na kon te karikipai. Me apakan te ometa na kon te bure. Tira ai karoia te atua. Te kuaua pa te atua. Ia katuka te ometa n singa ia pa ina meu i puniruna. Gebes te buaka ka irong te ometa. Te kuaua pa te atua. Inang punika meuna na kuwa te ometa e esta ni kariki antiyak. Gi ebes te rawawata. Ilo ia se puni terera ia ikupita. Tira ai karoia te atua. Ang kia pun taraira te atua pa sa pun na kikonaan roya kina uramaka nuun na ibukin narabure. Tira ai karoia ibukira. Sila mga taraga kawakin disiraki. Hari inako nandiyo. Sila mga taraga kawakin disiraki. Hari ako nandiyo narayango. Inonunuwarekan te poki ai IOBI. Ngai tiome te akakoni me ki IOBI. O yera pa ito na kintirawawata. Ngie pundi ay nakidin na ko inonunay. Te siraki ay aron nei. E puni ko na napendiyo inanura. Nga nastaray kura-kura. Aratay me akaupaira. Ay kaskapen ibukin te atua. Sinako na ni warini kura-kura. Ay kaskapen ibukina. O inonunitay aristona ki ay intakanganga. O sinakangay. Te atua. Yere yeri ki ay nakuyu. E kuwa pa nanuran nomata. O stangirian tayo na ko pa sinatay meto ni meu inonunti kukuri. Tiraw, mete kapaya. Spundi na pen na kimaninga. Paayay na pay tira ni meuray kasi na tona kiyay. Tirawawata. Tioraki. Tikainano. Titaka. Tipeki. Awa may sidikin na ron neres ko ng noria. Iraw ni IOBI. Ay kaspun na kikunan ipidin ako mayay. Ngiya pa kadyamata na kong tiburi. Tirari kinikain na tam. O tirari kinikain newa. Sagi pasi penentura ki ntirawawatare me iraw na tam me ewa. Sagi pasi penentura ki ntiburi are puna timet. Tiatua punte karo. Ayan na tangira ibukira. Muante kororoi. E kura-kura na tapi ayang ibukira. Oya kitangiriya pasi na timet o ino ng tiburi. O ni meu ino ng tirawawat me tekainan. Me tangiriya pa ay nirikiraw na timeu. E tapanindoy. E kanuan ng tayo na ko tiraw. Tikukurei. Me te kapai. Kororoi na natabiyang at ameray tiyatua. O yang anira na sina. Ayan na dikitiben na Yesu. Pakawayra na koina. Pennan Yesu yon chepe. Ya puni katiya na koira pennan tines. Ay yung yape na kuntikaro. Mes pundiay ni kakairiyay. Punnaro na. Ntona na nun na kuntikay tirawawata. Timeraki. O anto ginatikay pengaki. Ayo. Adiya puni kakururawaroi. Anatapiyang at tiyatua ibukira. Ngairay kakirisan ay kastimeto ay nununimekinan tiyatua irong Yesu Kristo. Sa kauring akinanundoy rin tairikiyay. Pa tiyatua ay tamera. Naron IOBI at yakaro. Adi timeto ang tapiyang ay bukiya na sina. Pa na timeto ay nununtiroy rin meteisaki. Tiyatua ni kuroroy na natangira. O yakay sakira. O ni kameura men narapure.
Sina merurung, o sina kura-kura ina nununi mekinan jetua. Pangkai esa ni kay nome taira meni makan tipurere timet. Tirari kia yaki konagi ni karawaki irong jetua. Pai korea kia kangai, papene ni konagi pa irong jetua. E taku pauro na koya kain tia kari sa ibiripi. Ipu ni konai pai ni kapene ni koroi, irong te uare ka kura-kurai. Jetua, e kanta ni ngaida pa sina te imetoa, ina nun tirau, te kukurei, mea te kapaya. Arakanga ni kapene ikas tawaki ai, anakiri ki pakita na jetua. Mea sina te imetoa ina nun nuni mekinana, o ni kanta ni ngai rouna, mea te nanurinano, papu ni ngai te sa Buokara, o te sanga ni raun nanura. Pai taku Yesu, pene mei na koyu, ngkamia kana kamkua o kamrawawata, o na musikira wami. Amu yomi, o rire irou, pai ni mea menni, o ina nurinano. O ina reke irou mi ei musikan rawai tam neimi, pai o roi amu, o i pipitu watau. Si pangarariki, ana tapia yang atekaru. Sina pene ni kapai. Sina kani e tia tua naratataru. Tamera e tia tua, kairira o Buokara pa sina te metoa, o ni merurung, ina no ni karikira ki ai anasira, ina no ni kinam, pa amuan te isaki, o te roiro ingoi. Karikira ki ai ina no ratangiram, mea o ni mekinam, o e pa ina te metoa, am kakapai ana koira, rina no nam te aka e meu.